not no hano. Your TikTok star. You want to. You want to hear her. And who know the phone yesterday? No, she any. Abusia. Hey, Yehovah. My man can't show say if you won't fear. Sister, I won't fear. Mamma Dina. Maybe we'll fear. We'll be a one. Maybe an abba. Yeah, one can crash. Maybe an abba near one can crash. Ghana for I don't run up a cutia. Me a cutia video, they say go viral. Now, answer last week, me about could be emergency contraceptive pill for DNO. A man are more a contraceptive. Send you for para. Send you more center field, you know. Or when you're home. And they say a trend, a bassa no muchamada, I'm a mute comment. No, wouldn't even send a comment because I can kind of Makumaya. I'm not sure about Dwaso. Yes, a TikTok star, and I feel on an abedi actually when a chief dancer. Hype owner. Yes. Oto Safrena. I just say beer. Oh, just one man the microphone. That be DJ. And I just say beer. And I come in on say so come in no amwa. Obeba. Obeba. Obana aduane wo nko ade a. Ahwene energy ne be energy ne post ni so de obe post ya. Me call event a minidi. On say ade a me pe wo no ho say. Me event ase aye enwom ni nsu. Yes. Na ne handkerchief. And so tissue de bia wo ko bi. Afna ya asa dem wanom whiskey be de wo ho. Ne obe kire party mo ase no. Natural energy. Yeah, natural. Eh, famisi he. Eti asem ho. Ma me aso meti asem pa. Se ba bia anwe. Enra me hunu ma me hwe. Ya fa ma you afan to. Ya fa da bokata no hyase. Mike no adum. Mo Mike mienu Mike ni na madum no. Madum no. Enra odi bibi to ni status. Ahwene. Aha. Ma menjibre. De bi ba kudu ha. Ba kudu ha. Oh, Baku ya can say. Yeah, Afiba at 40 no amanya bre. Any or say if you have a problem with me, just pray because just pray about it because you can't beat me. And will be your caption one say I've not changed Papa Biasa. End of announcement. No way. Tokwasa. Hey, that is CJ. Me me ode to the status no. Osaye ni achi wie no, osaye ni achi no. Enra me kan na me yam shit me bo prim. Ye nua ba di asem na asi. Bibia boko de. Amusa no. In fact, we ko nshira hu. O che se eya mu nshira radio adwuma. Na mu nshira ware na mu nshira wo. Amena menye sa o. Na so we no kwai de wadwunu no. Jesus Christ. We draw pro max version. Say majo. We draw pro max version. Say me yasunje hima. Aha, nti say my te say gina mo a uhu a na wabu na ni chie na wayi wani. Kan me first na o say de kan me hu a no po no. Aha, say de medadin. Medadin biase. Na sije kwan biaso no ye kokko. Adom Nsem. Kaya dana se. O da my leg. Ya darling ka se dia bona baso. Adom Nsem. Because in fact yeah bia wasi ya bona baso. E wasi ya ma hukuna award. Nyame ya adomu nyame ya adomu a ya wada. Oh, mama nkasa. Ya wada. Memma koye People's Forum. Ewo Liberia camp. Okay. Liberia camp. Enti abna na behwa me fi Liberia camp ano. Not straight. Enti abna wi a oni producers ni be production for Fiada no. Na me da kra na watch. Share dey see Jordan Sister Monday we jinam ono na be kan news ahomache. Enti owie ya na say what the national crash. Adwuma ne de abna obeye bi. Na watch awie ye papa. Ye nkai bo no. Ye medum mic no. Adwa mic no na wo so. And Facebook so obi ye say wa feel wo ko.
Kwawuni de this year de so fa cheye. See because yes I grow between me the perform. That is also too. I grow between me the perform. Okay, also te. Because we talk when you said the driver city said I was no. Last week Thursday. Kofi ni me dance ni. Trailer bi wo ya. Na ye point me ni Kofi nyina na ekohia Tigo. Na ya draw timetable ni nyina. Enti ne ye wo hwa no. Because say Kwasi na beje Kwasi shira no ho fa. Ono so no ho fa no enti sisi ade. Sabra sempa ho fa ni ne. Eda wo so ne. Asabe de ma kan so ye mfa. Na o de. Ada yanko me sha se firi ho kra ne wa ye enti. She. Abra okia. Yanko. Abra wo de we ya adom. Take it si kwaso ko Easter. Na metenkran. E na kire se. Me de wa. Na poso yanko. Ku be di nkran. Eno de anya poso. Da ko wudi ni nkran nya hwe. Adwa yanko. Na poso. Da bo kwata no. The difference say daily graphic da bo kwata. Da bi o. Abna monya adwuma ne. But your first na radio na wa hen. Na wa hen kokko. Say o radio won kan. E won cry. First kokko na be ko. If you first say enti no. Make up ni na ju But when you kwawuni dia be mo okọ. E be ko ba be ye fia da na sa be ye dwada. Enti kwawuni be fia ko ebrada na ukuada ya wa. Me kwaje den. Ye dia ya ba wie no. Na wo ko du die. Akosi e kira ko prepare wa man. Adwa yanko. Ye wuru wa do. Daily graphic in here. And a graphic, the big one, was addressing food insecurity. A Greek needs new model. That's a way a Professor Nsem Jonah Workasano. Now, was it? Is it Kwawi to the answer? The sister. CJ and Koba Kwa Yedi Pie and Yama na me sha no pa no nsia ka se wa do TV so as last month me ko dwom me to paint rubber in fact somewhere January da ben na ye twetwe nkomo former agric minister ebe hohoro nanu that can ye 16 million say 30 and ye chire within the space of 1 month a double enti January me ko dwom me to paint rubber ni 50 cedis na me kwasa no me to paint rubber be 9 na me de agu freezer na me de agu fridge the freezer de me yi na me de ye nkwan na bia de metwi me kwa na say metwitwa na nugu fridge mu na sana last month me kwa fa si paint rubber de na 50 say 200 eno kwa na adaka na 18 million no ti sa bra du 30 de akira me kodwoma na say me koto paint rubber no be 200 cedis no enti food security kwa be na e be fa so aduane ni se bu a se ade abu a ye jenne eni also be yeto aje na obenya na ye de bebo abu na nse be so abi gu ye kire ha 2 cedi ache sei me sheda so abi pa di kofi o se no so mpro enye hwe enti je ne so se ne bra asa season na so tia ba enti abu yes no se be ko betwe na ba no yero ho na togo yes from boto no na se boto ne se 300 so me chemu mienu na me de half je ne wo ya na se bi onya cement bi na o de agugu na o de ankadua yi bi o hu na o de agugu ebe afebo I see enti enchema ne bo me ye din ntos mo na nya de a otumi di sie se me to de sie atado pa nya bibia na otumi di aye se nkwan ene wi ya na de ato kwanse mo na nya bibia nti wona wo kro no no so e wo ho enti we a topic for discussion pa kwan be na ye be fa so se aduane ni bu a ye be kora ye kai se no ntina na mpanifo ye one district one factory say factory abudo buffer stock ka wo madwuma pa no mo kora nuane ne maye warehouses no ebro beans soya bean sorghum ne ke ka ho nyina na nka yakora enti ehwan ye den no ni ye twipie enso ye Ghana ya ewumin kwanim why enti no Reverend Father watufo and what she said ebe ya mpanimfo hwe se bebi aduru so man no ene ye mfa abefo kwantempon kwan so na ye nhwe kwa ebefa so a ye be kora nuane esanse ye duane no ye food security in fact it is threatened na se ye nhede ne ahodaso se ye betimi akora duane kora ama na kwa aba within a year enti de bia Ghana bibi
ho den ema ye nti se busa no a ne yakora bi se be be ma aduane no atumi agina mu saa na opanyini we nso akasa kwata fa to so dinsia wo daily graphic mu most reverend Joseph Oseibonsu ono ye colleague bishop wo Konongoma Mpon wo se Ghana man panyi his excellency na Nado Dankwa Akufo-Addo na namra bonten na wo ma kire Ghana fo sa se ebusa sa anya bia opanyini yi oba no oba na be ma ne be ma na afa ekura no nipa ne aboa na ene saa de ade no me gina bra wo hene a wo ma Ghana fo hu so do no so gituma na so wonyintum na se on come clear na Ghana fo hu se wonyintum a omiyehu se Ghana ha ade a ye kire chiwade kese ma yenti no wono ye mampanyi na wodi Ghana anim de wonyintum ogitum so omiyehu ne de wogidie mapasa mampanyini wonyintum sanse wo ye Kristo ni mapa onim se we so etia eye Kristo emra kwata foto so aduonu na na aduonu num ye niam ahodo bia na ledi agu akwa mu hwema sika aba omanyi emu na we no ehu hia pa kwata foto so edunsia ho no ma na mugina o se commit more resource to mental health delivery CJ your mental health aya ade ba ko atoto na se papa ye mu bia nam ho no mu a ho ka boy so ba ekra hwe be bodam enso kama so top ha no eti besi na me se aka ye drive bo ben menye bi da unim de ntia trailer bi di bo me to wo Fiesta Royal ni mo ho na time o de be bo me no oba ben pin no de bo me mu kura enti free o me teka ben a na me ma me enti me na ma me ben mi be gina on opa di agro kwa me gina hwe odi wo bojo na atwem omu a because be go through trauma ama mental health is at stake nti be strempanimfo said your foot work Dr. Ajiman and I want to for sempanimfo for resources ayare sabia hodo mayi omu hu so be hwa adwene mu hawo no akadia wo mu hia de ahwa saa de no onfa mo ma afen so wo wakoti bia bi mu a ama ebi edurumre bi na wadwena ye bibia wo ho obi won ma depression otimi su saa for no reason obi dia na kasa wo hia na obetoatoa saa wo wakosa ha no mu bia wo msede ekwanya wo ho aban ya resabia bia wo ho bia no otimi bawura ho no se wo hia wo mu ahwehwe adwene mu yade no omunu bedi nkomo ama wo ha no wo be free wo na se wo ho ato enti we ne nsam ahodo bia daily graphic do bokrata no e dia ba wonya bi kinka we mu odu papa tim se o ma ya adwuma papa wonya bia na afi mu nkyeremu no yie no wonsaka Mame fa wo enkwe na yen share daily guide da bokrata ni mu na ansa na mekoso no mekai wo se wo ko Facebook a wo hu medine ye abena opokuwa ahwene Easter no de bekoso bia no mema wo update efiti ya woda no de kwa kosi ni Easter Monday mema wo update upon update ba bia traffic atie ba bia ho boss ba bia nije woni nyina no mema wo sa update ni nyina e wo Facebook afi twem me no sa pepepe afi we nso me no sa pepepe de ma wo update ti ayo atwa video na no asendi bia ma na se mecha me videos na ma posti me da say daily guide abokrata wo hye ne feto so me ensa sija asem wo de yi wasum ne tie wo video a enra me bai na ye ka ho asem kire se emrantie bi ati posifo bi o mabukotodwe posifo bukotodwe emrantie yanim na emrantie de jojo wo mu ni nyina no na bako a ye beka so ye prime suspect no odinchemu aba ye ni ba bi oto so wadwane posifo guso hwehwe no ene ba bi ote no wakwakotwa video acheche ni semu na wo hwensem abrante de ba na se ye beka se no kro wo mu pa dia na IGP e wadwuma ye e wo axim ene post sadom na e wo honom no wadwuma ye wo honom pa se abrante ne se ono no posifo no no so onye post ni ono onye kromfo na so de posifo na ye adwuma ono eba no garam se site bia wo axim ne mpatam ho no ma onim ho enti posifo ye ba behunu no eno mo ne ye adwuma enti omo ba no no de omo kọ ono ankasa kra to me kọ ekochinchi site ho nyina kwagyeji omu sika wagyeji sika na no de bre posifo no e wo tumi de 30,000 Ghana cedis ba no se de ye ya ne se obetumi akwa kwagyeji sika no de bre posifo no wo de bre o ma no 2,000 Ghana
also to be best 50,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis nyina okwa na post farmer no 2,000 Ghana cedis omo wi a no wan san be ka che ne so obunim sa dwuma na wo ye eye hu na emusan so ye den na sika fie bi no omo de ama no and abrante na da Facebook a wo cheche mu no nti de wo kan wo Facebook a wo hye no no na mebobo so e de ma no o se de ase no an tene no wo se wakwakoje eye 100,000 Ghana cedis na sa sika no okwaje ye no woni susue ne de wo ye na adwene se onfa nkoma posifo no na ne nyina no so hunu say posifo de na sim aso mu didi ne ho dodo ono bekwa kochi nramu akwaje sika ne de aba wo de bedura na sika no magye mama ne fie bi a enso hwe eno no ye na adwene se wonfa nkọ waso ho no man wonya akwa na district officer no no ewo azim ho no ne ka chen se sika no onfa mra ana se onfa sika no enko eye sika bi akwaje ye wo galamsey site no ana posifo ne hwe nim so de sika no bebre wom eno so onfa nkọ nti na ne nam so na bedura nei waso ka magana fo nyina atiase so no onye kromfo onfa to mokro no etu ba kwa mu hu se na ewo ne ne nioma mu ne ka mu a omko yiye no eye police ni na de sa to ne ma no se enam se okọ galamsey site ewo nrom nti no onfa sa to ne emo ne ho ban ena to ne bi so na sa wo ne ka ni mu no eye galamsey site awodo bi okoye no ena o sizi sa to no eno ne etu aposifo hu se ewo ne ka mu omo de ka asem se wo ma yisa ne ma ne nyina de afi honom waso no ne police fo na ye adwuma any day ba bi on be fredi bia no owo enyina so a ode beka wo se se wo ba ne fie a posifo di honom akone aba se ya posifo ama ne fie kwa na nye prenum eno asem we me kan ai me wie na obi bisa se CJ sa information no nyina no e pa sana abrante ode ni ebekasa se police for no okọ abrante fie a so mo just o see police for ama ne fie kwa no sunset na wo ko ba wa abrante ni fie no eno ho abufuo no de release camouflage keke video no eno ho abufuo say minimum na ye adwuma mo sacrifice no minimum na ye adwuma na say bibia ba munya abutre say uti na just 100,000 Ghana cedis no kwaji na kire ya na wa na adwen say onfa nko no eno mo pese omo bo no sa abra no ayo sasika no to do so onfa nko a waka say onfa o hwe Facebook videos no ene gu ho no etuo ne aseka ya mko hu ne woni fie no na wa ha na video no ekofo asankomo we nyina bae no eno so eda ha bi enti join your Facebook Adom 106.3 FM e Facebook enti si jo say baby otie no so obi woni fie ho bia no woni pota mo bedi adanse se posifo di akwane aba woni fie ani enye hwe se sika na wakwajeje o galamsey site no omo ba bajo mu sika enti o se police ne krompo ba ne fie na wanto no a obetena se a twen akosi se so mu sika woni ho kwame ato asari ebeba ansa post ni na kwa dan oba baji ne sika oso no o se I am not a robber waso no onye kromfo omokro no da ene onya sadwuma ni bi da de akwafa sensem we nyina ba potifo tata no nyina no eye sa 1,100,000 Ghana cedis no kwaje ye na waso fa ma wo mo no eno ena akwafa sensem we nyina ba na wono de woka ede che Ghana fo nyina ne se momu ntie de potifo eka no oni potifo na ye dwuma wo ba azim ho ba bi oti ni area na kobisa obi abecho sampa ba mu ande oni potifo ne koba enti no we no senka anye ade tintin bia wo etu ye wose potifo na de manu omo kokogunu na yampampa se posifo yi omo to bia nu so omo won number ne ade nyina wo ebe di temesa mpa to we ye police for dia say ye police for dia police ni ben sam na sa to do na wo efri ekodi abrante no ekodi abamu yi enchen a ye hunu wo office bia mu e wo se omo to be ehye mu ya voice abrante voice no kra video ya ye fi o de na ka yetie na ye nkan ya because o kansem abrante na kansem na wa yi post na make say no kra woni nsem a wo kan mu dia na wo chese wa bie wa pa post for wo say post for no san ba bio wonim say over the weekend ya na me share a restaurant asaredonko ye nua be ma wo asante mantem awo no so di dwuma galamsey site ne ade CJ o say videos awo no so wo and in investigations are why so drop to one ma was the Ghana near my bells. Yeah, trailer with injunction baby so. Or say happens as see Ghana and say yeah joy. Yeah, I mean almost day injunction back to so ain't no me bisa say Sagalem say fight ye near breya when I ye fighting galem say no aha yeah that one yeah that no who are we deceiving ourselves and I said yen kwame ato asare
Kura da John. Video no eda ho no. Mo me ntie nsem abrante no e ka ne bi. E ho hia me pa. Yentie. Nti eba sa no se me kan kwa se mu mpa me se ma wu ma kan kura wu. Di me gya ha enya metumi nam de ye kan up to nim se amonem na ye adwuma. Nti se utie sa video na police for no say ye attack na mo aye ma so no utie sa video na utie ne ye ba se ombeka se amonem na ye adwuma. So utie sa video na police for no say ye attack na no mo konto kono patch won. Police for no catch so amonem e na ye adwuma nti se bia ni amenya abotre. So police ni no won ma me tu a dey talk catch so amonem na ye adwuma. Me menye police ni me she police atare o. Nso dey tawo police aba bush ya ma osika. Na fe o patch o se won ye na ye adwuma no. Dey o patch o nya na tu na ye tu ne to no. No suru. Anu tu no kasa. She said, I walk as a Robin, yeah, Robin. Nko wi obia de obia ni obetuna friends o mra no be yi na no se me mako wi away and na me mako fa away akofa se obi ba not make say ah be Robin de tu be simi so agin bi sese ya me fa me de me ho beba na de on person mu ye bia mo de aye na be bi so mo be friends se me mra be yi ma no me ba be yi ma no cause me mo ko no da na me obia de so what be na so na de wo mu no see enya confirm enya hwe Where's the phone? I'm creative program to say, the 20 pona, you could tell us a phone, and yeah, dear. Where's the phone? Junior Quadji was at. And this said, be a bit like I say, I have a robot, baby, no. Some to meet your son, but say, maybe away, and you try to say, all the Jew, yeah, me. Make to me the hard then. Abba, let's cast her, near me. And I remember from some member man, some baby man. Because maybe I knew you told to. Where's not going to one by your Sada menisia de am here den don be aduma ori aho jaban Ghana from pacho me de masam a minim no mo tam minim de ntia mo tam sa am me ko bo Robin da mo want to go to ko o le kan lo ku bi we ko fo no mutu no o kita ya jinya na gu me ka na butu no mutu ne ajin so won pacho yes I say lo bo amu yo guma how ya na you dey na kasa eye gidi no dey lo smile say ko bi aye lo ko mutu o kita na be se me ajin ni tu no ni ese ni Adom 106.3 ya kan Okay, enti Kwame Atuasare ena wo chire mu na obebisa ne ekofa asanchire mu nyina eba video no a police for no ehu abeg no video no so ewa ha na emu nsam no yentie no so na fe yewi a ye fancy Kunya ka wu mi from wo bo me na ma ye be ya you so be mi ga ade tina ho de me ko no so ni kasa what's meant to ade ma cho say I don't know what I say oh enti ba ya so me fit no ho say what about so this girl say the amount ska we they said my the amount yeah the amount we I didn't come to see me now on there what do me kwa what do me kwa Mumina, this is my crop. I'm going to first to come. Obeko.
Polonga ye fu ahe. Polonga kadum fiscal. Na adleri yobe. Polonga kadum. Liro fa buro. Polonga kadum. Oshai. Polonga ye fu ahe. Polonga kadum fiscal. Na adleri Enti Kwame and on your police for no pum ho. What a Kwame Paucho, Kwame Paucho. Rosini ne Pacho sana. Utu me usa uko kwaye ni mu enramu ho no dia. Kwame na ojina ne na so. What so ho. Kwame Paucho, Kwame Paucho. Kwame obidia ade na wafa no asem o ma sesa police for handcuffs ne etuo ni ade nyina o e ho no Kwame o be ma che o mo che black no se wo mo eba no simi na police for no so wo mo nsi Kwame no e na Kwame ne friend ne gang ne squad e no be block kwan no e wo manim into police for ne duru ho no na ya block kwan no e na untwa mu kwai afi na police for ne ehu abe na tu post ni a wo gina video mu kasa wo Kwame wo ya me guy that's ampa munnim se boy ne ya me guy enkwai a police for so ayo madwin say ye from wo phone so no makasa wo mo nkasa bi ye so mo ne nkasa bi ye be twen wo mo ntwere mra ye be kyere ya adwin ye be kan adwin sa ne be ye no ye nko ani me he ne ye ko CJ medewo ekọ eye Savlugu NDC amanyoko na chitafo binom ni postifo de kobo ani ewo Tamale High Court ho ma na enya sebukuma ni nyina ne se obeka ya afimpim no ene aduonum 2020 ebra oman no ekọ abato so no basabaso bi ekọ so ewo Savlugu matuo kasaye ekọ wi akira bai wa wanya emfie dumienu akwada no ehye ne nkwa ema enipa bi so na eka ne ho bebri na no na eprepraye na enumu ene ade ne se sabre no na opanyi oya just no na ejina mran no enini edi no wona na eye NDC parliamentary candidate was Savlugu abato empesua so honom ewo Atifidu Mantemu Alhaji Yakubu Idris Abdullahi na posifo kokko hu se AK47 bi ehye ne kam a wo esizie na wo eche se sa 2020 bre no Northern Regional Police Commander DCOP Timothy Sabonga wono na okwa announce odikoto dwaye announcement no ese AK47 assault rifle no womo akwakofa Afripapa ni office na enam so amacheso ogina court no mo kyese court ko asetena bia wo ma court ko asetena o mantedam so ma Tamale High Court no ko asetena no na ene lawyer ni wono chief state attorney no de adeseto court no sen kebe ma wo mo bench warrant na wo mo fan kwati mrase bedwani no mrase de beye na eda court brebe so no betumi aba na judge otina adwam no Justice Richard Kojakpa wono agitumu ma eye bench warrant no ma tese na wo mo hwanim so betumi akwakwache mrase bedwani no wo mo se mo an wo mo hu se mrase bedwani no ba tese domedi na chi no enya de ketewa enti ekoba se police for no yes wo mo chi no no na emabu ni mrante na eka ne ho no eso wo mo mpene wo mo enti ase na mo ni police for di bu ani ni ade ko wi akire no na judge no otena dwam no o reverse ye bench warrant na ase wo di kanji tum no wo twesan ye ama se no ma hyese bosun wo ya ne de to so enum no wo mo ensan emra magina court na wo hwe anim se Alhaji Yakubu Idris Abdullahi ebeba na asenie no atoa so eno eho asem ewo eye delegate abo krete ne fatusu nsia na sije wonim se efida na bill said them rasebe fia na wo mo ehwe so mo bedi atum no ye hunu se ambulance si ho ya na eche se rasebe dwani ba ko no ewodom kese ne fam no enya kwansia ema yese ne mo maso pa ya nkasa na enya sem kuma wo mo tam no de ne to ambulance mo ba rasebe fie amade amane delegate de bo krompo nti yese wo mo wosum wo rasebe fie honom no ena mo de rasebe dwani ne kwose ya na sefo begina no so a na wo mo ehwe ne nyina ne se beye na anya hwekura no wo no so na bato no speaker ebe kan dia ka ho na amasa dia ban ehye ne ye sesa bill si wo mo beje atum no aye adwuma enti first deputy majority chief ship
ɛyɛ Habib Idrisu wono ene wode atudwa esemra sebedwani ono ewo nanton Mohammed Hadi Tuferu na enye no kre eso mo begya ne to wono mo de ne baaba ye flow hono mo ebra na dwumadi ekoso na wo mo de ne kwa wosume hono mo kokɔhye no efra na sefo a wo mo ewo mra sebedwa fie mo mo nyina betwa ne ho hyiaye ebɛhye no ene ade na asembisa no mpo de se CJ obi a wanya kwansia na ne ka yese asama sorti ka mini se ya da na tima ne test nyina hwosoro na obi a press ya yese bila ye passing no ye mfa nipa no mramra sebedwa fie wo bra na wo se ye de ne kwa yare sabia no koja yare hye we hu amanyo etumi ye nipa na sa wo so be justify kwa wo be justify a wo se ne be hye wo sum se ye hwe no na what should be on accident here asebe obeka de obeka che hwan we say me papa me papa na say me busuani anka me frɛ na kyerɛ ne say ofa enti wa wo hwa senka wuwu ya se wuwu ya member of parliament MP baso a wo wuye yi sit no ena ho ebe ba election enche ena ho enti wunya sa kwanhia yi ena wuwu ya ka o ma na ahwera de see here, my quoting or say the time we were taking the voice note, he had come to Parliament and I put him in the washroom. We didn't put him in the chamber, we put him in the washroom and brought the nurses from Parliament and the doctor to attend to him. The majority leader came and the nurses from Parliament came to attend to him in the washroom. Can you imagine? Obi Papa, just because of politics, because the bill be out the better one, no, we'll show him say, Kiane, I was able to meet to myself here. No, and Obi Papa when you're questia, Naneka Mina Faswa Minimis, Bedaya. What me akukro bi papa na ne mama so awai apai na mde na to ambulance na betum na sebeje fie enti Ghana manyosem na hene ye de ko ehene ye de Ghana manyosem ekọ enti first deputy majority chief whip wo di sanche mu we ba ye minima de se na opeso be convince yen ese wanya kwanhia na mde ne to ambulance mu ba ye wankoche ba de ne ko hye washroom still no a de ne ko hye washroom ehwan sem wo daily guide on second abokrata na obakenkan bia to aso na de mde be wie de omampade dada mahama na ni age pa se ns kwakukọ bia ya wono akọ ko fa ne form so ko vetting nyina na watwe san ye no odna chiche yakoma omampade dada mahama eno oda ha ya wo che ko bia no ono from ya bo oyi ni na no say oba ko tar posters krama omampade dada mahama ono ni dom ya he mama mo secret bi he and as kwabia say wonim say na party ni kwampo no musuro no pa o no musuro no say obetime o jira ne naso o voter region ne na ne benku na nifa omo ye ya no ho se da bi ya ma brent ya an chiansan ya obetumi ha panyifo ni bi wo voter ho eno mo ne kwabia kasa na kwabia na ye so waje atum enso da bi kwabia ye strong voter se je wonim na dia nkamu makwabia ko na nkamu behunu de besi kwabia wo bema na nka ukoya na nka behunu ka voter no ka jo musa abrabo kwa ne hype kwabia voter yeah just next 5 years I kwabia ka no campaign manager o jira ne naso wo support no enti kwabia next 4 years ya bra anko be ha JDM pa enti so the search tie ni nyina akoka John Dramani Mahama vote saying do say bebre voter what ni nyina ama no enti kwabia mo ni yo waya de wache se wo be ma kwotena brochi nko ye adwuma nye sika so de be party adwuma nyame nka ho ate kwabia CJ fair wages for assassin we fair wages and salaries commission wo ma hyase a omo ebe clean up ye payroll no enti wo ya bank na nim say account bi wo ho no ma bosumi bia omani tue sika tuma wonim pa say sa account we obi ya meyi sika wom nipa no kwa ye na account kwa ye dormant so sika betom na bank didi udwuma fair wages wo mo ba no wo chewa
na abehu wo so wo ye panyi bia wo da adwuma no wo se da de nkrofo bi din asese mu ane nyina ye nsamanfo na wo gi sika de gu botom sa wan hwa wo na wan nya de wo se ya mama grace period bebre no a fair wages air strike wo mo chewo a emra no ene obedi yewra Arthur chief executive officer edma fair wages ni foni na da asem we ho a eno so no e wo Ghanaian Times da bokrata mu no enti CJ bebe haidie ya me